Arimi ba majani kuma EMBU ne bonanitie gikeno kiao kumania na umwe wao gutarwa ta mukariri giti wa kiama ya Majani KTDA bakiaria arimi baba ugite ENOS NJERU kiri kibindi kiawe kia mbere ta mukariri giti wa KTDA ni aritete ngugi enene na gukiria urimi bubu iromba riao nandi ni ete na mbere na ngugi zinekenda omba kubokiria kinyankuruki Rita Mwaniki nwewe nante tueje na Ndiku. Arimi a Majani thiini wa kaunti ya EMBU ni makenererete na njira nene kuthurwa ringi kwa ENOS NJERU ariwe mwene giti wa ruvonge rwa KTDA. Riri ni rita ya kairi riake kuthurwa tamu ya miaka 3. Tuyaba muthenya umuthi tugikenerera urimi wetu uria cucu wakwa ni mwitire cucu athiete na mbere na guthie akenda turi matunda metu ni Majani abandire tene twambiri kubatangia mbona cia kathumuni na nginyeru kuna kimya kamero mwanya ni gwene na ikeno kingi muno angera ngai mwambari na mukunekire turune muri ngiye mbia nyingi cia mwina mbona twekirite maundu mengi muno kuma atonya gitiri giki gia chairman areta mogaruruku mengi muno tukegwa tugicokia ngatho na tukegwa tungithi na mbere na kumuvoera ngai na nigetha nginyagia bau bengi atigaritie ngai athiake mukinyithukagia ndu wakio kuwa koragwa enakio no tungato cia koragwa enaguo riu niguo tumite nunga mava na ngegwa tu kwira ngai ni amutethie nathie step iyo ingi wona nginyagia tuike president wetu guku arimi aya magikenagirira wira wake mwega miaka iyo 3 mivituku arai mwene giti ni undu wa kumatethia kugia na maciaro mega ma Majani mao. We have confidence in him. For the last 1 year he has been a national chairman for the tea industry and we have seen a great change and progress. Tea has been moving, we have been fetching good prices and we are sure even after today for the next 3 years or so which will be the national chairman we will have good result, the farmers will be celebrating and I want to say tea business, tea is a business and it does not need a lot of noise. Na varia marenda akorwo akimatethia makiria kuma mwaka uyu niguo makora makiona umithio makiria kumana na biashara ino yao ya urimi wa Majani. Twese kwi maundu maimbere na undura ningiuria chairman elect brother ENOS ni ati wanacio marai murengo uria wingi onthe agirie kumanyitithania tondu bottom line kiria turenda ni kaitindie kure iguru irute wira niguo murimi wira wigukunthi one mbeca na services ikoro imbega acio matongoretwe ni ENOS board members onthe mathie ma track fertilizer yuke tondu arimi marenda gwikira amugakororia guku wetha ni mbega muno ya gwikira fertilizer koguo arimi onthe ni marauria bondi ya KTDA ithie track fertilizer na yuke tene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya EMBU mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.